Hai menaze ibeting chua ilung ta pen menen mic pay ke zikruminge sumai gumra sam news kederein sa chuna times biagane pungwanga radalei Democratic Student Alliance of Manipur de samne jimai ke pay ke zikrum badai damma ge rangchi chakai je Manipur de ga bamba college authorities ramadu rangai je lesiki ramaga ka te pe go je wangchang lakti bam dizai nai kom ane admission ka chi bege lesina me ka chi medu lugud mara rangai de lei As the Council of Higher Secondary Education Manipur ne dana ek pe ke zikru ku chum hama mai ge Higher Secondary School Living Certificate Examination lesiki pe sikru ku nagu lesina me duma chibe ka pe dobe exam to ga be result du pet kai lu bechang de lei marasam po me da ge desam gu General Secretary thothai bane rangchi chak kai je Manipur de ga be Government College ramagu lesiki mi songa je ka kate ba ko ga zela rile ka ne amel siki ramene admission ka chibe lesina maram du lu gut se lesina me ring ting ten sha zabam Is saling Manipur de ke cookie zone in kimezet ke keche teorete zabambe tingkum ken zoze tunare ka chang ai mezer kana ka ke ka box zabambe lamge National Investigation Agency NIA ne charge sheet file te guideline Marasam pome the wired ne saza Manipur de ke hezet kana ke keche teorete zabambe ge spy go rem ro ka be ki gene gimi pezet mi song ka lute ni zen tunare ka chang te ka be palamchi mak zabambe de ge NIA ne saza ai zemina hang sa mane Manipur de ge ka bok per hang dim chu guide le je sale National Investigation Agency NIA go charge sheet na rangchi cha kai je gimezet go nam ba kyang na People Liberation Army PLA ne gimirame spy go harem ro ka be kigene sutet losing gimezet hange gimirame kap ka libe training camp season du bam le je charge sheet ke ro ga de le National Investigation Agency NIA ne saze aramele ne zen kimezet bo ne telotet sebambe cookie zomidu kishabata to razai tun jara te le je charge sheet ke ro ga de le India de body pay Prime Minister Narendra Modi ne jmai ke pay ke zikram dai dammai ke Varanasi Parliamentary Constituency seat ke ne wang rebelo krute set Lok Sabha election ningkum chang na jang kam dai ge saper hang je ne nomination file de guide Prime Minister Narendra Modi election affidavit na saje pehura plan te zarang kang kro chum lakna la le zai rang kang bo ge chuna bam je chang ring yu ko no high school kai la le ke chele zai Prime Minister Narendra Modi ne pugu ki phung paki zai gri ke tu ga le je affidavit ke rang chi chakai de le Zai India de body pay Prime Minister Narendra Modi ne sokri hangem po bebe tingkum chang na ja krote set kene tingkum chang na ja kro school lunge rangkang la cricket pe le zai tingkum chang na ja kai ka na gane chuze tingkum chang na ja kai ka chum lunge po bebe rangkang lang kai ka chum chang ringe pe le ja sale India de body pay Prime Minister Narendra Modi pugu nomination file to rate pe hige pachungo kanjang to ga be body pay mera mize Union Home Minister Amit Shah Defense Minister Rajnath Singh Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Nai BJP Chief JP Nandan ne Prime Minister Modi famte je Varanasi District Collectorate ke ne nomination file to ga deling Kraibeting ke Indian Army go spy sai beto gabe PPG ne Colonel Webbuff Anil Khel pating komandai soro kade reide digu de seira to gabe bo United Nation ge ta tuze Gaza Strip tinglin biaga bamba rafanam dige Palestine pedaina rame ka re ramerdu ngote chebam hige kume limang je pok perem ro rafanam di ka pa begene leto je tu chen ile je sale Marasam pomene saza Colonel Webbuff Anil Khel ne kade reide di roge railang betuze Israel de ne Hamas ka ke reitu tetse bambagene sarailang ri dele ize sale kade reide dige de sira to game bo United Nation na saza apo doge plam plana ka thaisi gu rahange to gu legend du pet kai dele zai Israel de na apo doge chamse ze plam ka thai gu rahang to gu leze sale New Delhi official ne jmai ke pe ke zikru ma dai dam mai ge saza Colonel Webbuff Anil Khel pating kum hadai strok peze tati beting kum chang la ja kai ka na kum ge Indian Army gine retirement lose United Nation go Security Coordination Officer United Nation Department of Safety and Security kangene tatu zabam ko leze sale India de go samrambe ki hulang ba Supreme Court ne jmai ke pe ke zikrum dai dam mai ge India de go body pay Prime Minister Narendra Modi ne election rally te pi ge head speeches hezet ke ne ke chuzai mirase ka cham ka ke decision te rasam sa benai model code of conduct candidate ramene election so ge samagra zai tulia magra hindi to gai be tu pang be zegene hatu ki ge ke mong basam India de go body pay Prime Minister Narendra Modi du nikum sro election sa pe magra pe gai lo ze ki be ginga mak sa lutu ni delay Hatu sam king wang behi ge samram bata te pe Justice Bikram Nath Nai SC Sharma ne kem rahang ro pe ga be pe da ga rangai ze apo de ge India de go election de ge ning ting ge zabam bo Indian Election Commissioner da ge plam tin dura ki lo za rangai de le
Hagwang kadai tu ko buak me Al Qaeda terror group hangge numkan siam me Bangladesh de gene hindi me pata to ne India de me titi wang me mina hang nadu Guwahati railway station gene tu to de leize Assam police ne saleng police ne sa ze ai me hang nadu tu to be ze mira me ne tip off pe chi ga be ze ne tu to ga de leizai Hagwang kadai tu ko buak me Al Qaeda terror group hangge numkan siam me mina hang nazi ze bahar me pating kum him re zai palung babam ze Brahmanbari district nai mina hang ke jine Russia ma pating kum handai palung babam ze nitru kuna district Bangladesh de gene Assam de titi wang beze Guwahati nam dige lungme luibo maramdu hindi makpem fuge ka chumpri ga rang zigene wangule ze salai police ne saza ai mina hangna za Ansarullah Bangla team ABP gwangde te ko bambo Al Qaeda Indian subcontinent EQIS te group ma bode leize police ne salai ai me hagwang kade te ko bok ma bo ze Bangladesh pede nara melei zai ai me dui ze India de gyura hangge kanang beli siga ze gut ze India de ge tilung beli sirame Aadhaar na pen card ze Assam de ge hagwang kade te ko bok ma bo ne mnui hang dole pet kai de leize police ne ma chi nei ze ne bi ke salai ze ka chele Republican Senator Samram Roge Katri Bako Zai Israel de du ten sabse be bizine Lindsey Graham ne US de gudilang pe President Joe Biden du mo be peche ki kanrize US mena Israel de hange reimro dum pok chang chumsi langrabe ten so gabe pathomak leise sale Republican Senator Lindsey Graham ne saje Israel de na Hamas me du rengi zambe madong du ngamlang ra phegai ze lagle zai Israel na Hamas ka ke reitu zambe Second World War gum leise te kada ga de Republican Senator Lindsey Graham ne saje US mena Second World War tinge Japan dege nuclear bomb to ke ben zele palam ane US mena nuclear bomb to ga be zegene Japan na US ka ke rete so ga de leize sale ai zegene Israel de hangdu US mena agum behrem ro pe gaize Hamas na rete te chmbe tin so ranang de leize sale Pigai zankinga ni mele ne du to de le azina lungta pen me na mai gumara sam news tuna times agena lo ga de le